ngelanga ngiyazoba umfundisi umngoma ukhuluma ngomntwana ngidibela wangumfundisi umngoma bengaphosisi uthi umfundisi mayephethe inkonzo sengulile iminyaka ayikhuluma ngayo khuluma ngendaba sezweni lakubo uthi wazalwa umntwana emzini othile ezweni lakubo ikwakhula lo mntwana kole uthi izulu lashebe alikho lapho sicabanga ukukhona eduze muzwa sehleli awukho lapho sicabanga ukukhona eduze zwa sehleli kude bayingosana bangena kuwo bayingosana abantu asebengeniyo babhalwa amagama abo asiyo inhlanhla abantu bonke ongene emzini wasehleli asiyo inhlanhla okuningi bonke abantu ungene emzini wasehleli nikhumula indaba ngale ndaba ekhulunywa umfundisi umngoma umfundisi umngoma manje ngane iminyaka emibili emithathu isiqala ukuhamba abazali bayo babona ingasathandi ukuhlala ekhaya babona ingasathandi ukuhlala ekhaya isihlala lapha kamakhelwane noma yabahlupha kakhulu lento ukuthi nalethi ixoshwa yini la ekhaya kwenzekani yini esingayenzi kahle bazama nokuthola ukuthi mayilapha kamakhelwane yini efike ijabulise enza uba ingathanda ukuhlala ekhaya kwakuthi uma kusanelisele ukuthi ihamba lengane ayibona ingasekho egcekeni isilapha kamakhelwane izithelo
yini enhle esingayenzeli yona bathenga nengubala abacabanga ukuthi izayithanda yazi ngqondo yavuka hamba nazo bahamba bayobheka lana umudliwano ngabe lwana lobone ukudla kumnandi lo noma khekhe adliwa lo muzi oyenza abayingane yethu ingasathandi engathandi hlala nathi bayiluleka bayibonisa fulani thanda sipheni thanda sikunikeni ukuze uhlale nathi angazi abaphendula bathenga zonke izinto ezimnandi abacabanga ukuthi bayizidla bayela zaningi phambi kwakhe yakhatha embili ney'ntathu kwasekuseni ngasekho esihleni kwamakhelwane bangaze bazi ukuthi bazenza njani bangaze bazi ukuthi bazakwenza njani yabahlupha kakhulu le ndaba yaba ingane yakhona yathunywa khona yakha amanzi akhona yenza zonke izinto zakhona lapho ekhaya ngazenza noma unina ikhumbula angaze akwazi ukuyibona angaze akwazi ukuyibona ingane yami Nkosi yami kodwa ngenzani ngoba izalwa yini ngempela nje ayizalwa ile yankosikazi ayizalwa le ndoda pho kwenze njani yenzeni uNkulunkulu kodwa yaqhubeka le nto ngaze yaphela yahlala ngalo muzi yayisihlala yokugula yagulela khona kodwa mase bebona ukuthi siyahamba emhlabeni base beyithwala bese beyishiya egceleni lapho kwaphela amabili asiyashona le uma seyihambele emhlabeni yangcwatshwa njengabantu bonke kwaphela abahlala laba yayo yaphela kwaphela inyanga cishe ngamashumi 3 ihambile emhlabeni lowo muzi
ba yilo umuntu wangenza mina ngibeliphola umama ngeminyanya yize ngimthanda lenkosikazi yakwamakhelwane engangizama lo muntu wakhe ngawudla waphendula inhliziyo yami wayenza inhliziyo yami yabona umama kuyilokhu lo yabona umama lo mama wamaphilo isilwane manje lo muntu wangcolisa mawuthi yamngeke olulo ngeke ehleni ngeno kanjani mawuthi basehleli pendula nje